Corredor de Gestão Mercado TBC Aníbal de Jesus usa rasik nini osang hode hadiah Haris Fating DBA durante tinam barak ni larang. Aníbal de Jesus hatete Haris Fating e Mercado TBC ladun seguro ao mesmo tempo negociante siramos so fair kick no bot e Haris Fating refere ni dihan Haris Fating e Mercado ne a tinam barak ona mai be governo la hadiah nuneho inisiativa hasai rasik nini osang hode hadiah Haris Fating e Mercado TBC. Masa hau masa rasa. Ori hanso bel hau circula hau de hau canaliza B e depois hau ba sanio para bele usa agora dau depois hau plano ba hau contribuição dos vendedores hau cartão ya leken ori usa kasih sini para legal lebe agora tamamos tegi selo quarta ne perlu fal osan ne bel hafal manten sama selo ini mah hanu tuang kama ita hal kobran saja ladung dia tamane kategori ita hal kobran legal ne hau la koi buat ne meski hau ma hasa gasu mai lora kin be storia asa kupon ne o osan lora kin be storia municipal. Enquanto negociantes Jacinta Soares dehang durante ne paciência det hode fansira ne produto e mercado ne mas que Haris Fating ne is makas hode afeta basira ne saúde. Ai bois ami so kahan de kami katin lagi ni ami lo katin lagi ami paciência de hode ami produto lokal então mais sabe lá usa botir mori kahan itu ami lah ami udah be mas que não sou não tem muito ami vou bantu durante mais tangan bertemu yang main tangan sangat sering sini mais satu nama paper lawan ini satu nama paper atau na pila atau pila banyak na atau coba sila harus kamay hadiah hadiah hanusannya hadiah kontinuan apa sih tambah lagi meida tu kare lorong halan deh ini saya meida tomatan hane lorong halan ne Haris Fating na terminal TBC ne sudah Tiramos uso governo atau facilita bemos no hadiah sistema saneamento e mercado TBC hode negociantes sira bel fan ho seguro no saudável. Reportagem Letícia de Jesus, Televisão Timor Post.